Lamborghini 0800, 4C 0800. Nah, ada pu. Lincoln 0800. Nampu lah tak abung motor-motor bro TV dia ya cik. You motor leher tu you dah. Tak pegah di belah hati nuhun katanya tu kampung katanya orang lah. Kan konbong pulih tak pertimang no bangsa tu bersejahtera. Berhudip berbahagia bangsa tu. Yang kon tajak belagak kaya. Ino jai tak apa-apa ceh ino dum belagak kaya dum. Ino ngagam belagak kaya seolah-olah anak bupati, seolah-olah adro anak gubernur. Hana dingin yang tampung rumah ma ikiban katiri. Mentong pertimang gaya si. Nyan urung aceh. Mah cakap ku berah. Ada kenyataan ku berah lilun. Macam tak tingkah laku ringinong Aceh, anu agama Aceh, ya Allah ya Tuhan lu. Lagi sang dro ikon bangsa Aceh. Kon urung Aceh hotel di pegot dro. Kabu filter kamata rimung, kamata singa sinan. Yan ban ngun pelaga dro, hansip ngun solek pemutihan. Na solek filter lah, untung na filter. Mia sempah na filter ci lagi lepak degom. Ai lung rok mentong lagi lumoy ra le untung na filter ci. Duh kecil menyala becu maham bo pane. Ko lagi gelan tu tak di. Menyo deh. Mambe tak putih mangga ya. Yang du ide hinang ro Aceh. Yang putih mang tu gaya bab gau video live amari bahasa Indonesia. Kagini gitu. Hai lupa degom hai. Aleh di ma le Jawa je mun leh pu. Nya betul lon bega. Hana male bacu hana male. Badi petimang gaya Allahu Rabbi. Seolah-olah kondroi. Seolah-olah kon di Bumo Aceh hudip di. Kon di Nangro Aceh hudip di. Seolah-olah hantom ja ublang, hantom ja ugle. Hantom kuu, hantom pising ngkut seolah-olah. Nyan ban belaga urung Aceh jino. Hana dat orang pegah. Kagaya kai megaya urung Aceh yang tinggal nang ro Aceh ketimbang urung luar nang ro. Hana kiban itu kehidupan nilai. Pu yang tak belaga kaya, tak belaga memang. Bacut hana je kebut. Orang kalon bangsa mulia ya Allah ya Tuhan lu. Pegot video live kakuning jilbab hana pakai silu baje meno dada tengah watai teku hidu hurau-ramong nyana dipujo le agam merua bacu adik cantik kali adik wajah haji adik lembut kali begana begini nak kenong pujian nak emak tu sengih-sengih nyan di nong pengobu hidung bak TikTok ike kon ku pujo apa kon ku pujo memang seluruh Acehnya awak lawung ke yang paling got. Hana inong lawung yang lagi-lagi rupa. Kon ku pujo ke awak lawung. Tiba na je lah aku berapa. Kon ku pujo memang awak lawung ke. Hana dia ikut gaya. Hana ya ikut passion. Hana ya pegak video live tilak rok. Kon ku pujo memang lawung ke. Kon dusta aku pegak. Tak kampung lain. Allahu Rabbi. Hana muta tong pegahnya ju. Bang Pehung kana ni hinoi dalam pun kena dalam. Parah dia tak pula ku peketeun urang Aceh. Ya Allah ya Tuhan lun. Hana ditu thodro ili. Hana ditu sonan droi sonan ya hai so ketunan ya hai sone di hana itu thodro. Nyan ban ka di pelaku ino di Nangro Aceh nyan hana marwah le mu bacu. Bek kaundang bala hem tua hai. Baik gara-gara katanya ya minta ya harkat inan bak video live ya tilak rok. Gebi bala li Allah contoh ide Yang di Turki yang bala Allah bi. Awaknya hana itu hidro, hana itu podro. Mugrib di pegot dangdut. Ipegot disco nyai Turki yang musibah apa musibah. Nan pu pakal musibah hai Turki nya. Mungkin hana video mungkin urung drone. Yang nan tepu kong gempa sagai kan. Yang pebut maksiat ide Turkinya lemboi tha maksiat. Okey ke bang?
Pu bangka bendera bulun bintang yang kau ri selama mandu, piuh hule. Bah, yang piuh hule. Yang kenyan bala gebili Allah yang. Gara-gara but penyakit na padum pluh ro mengaji. Yang kata gebi bala lagi yang padum pluh ribero meninggal urang. Yang menancit, perute keludai Aceh du yang petimang bangai du. Hanjut tak cegah. Hana mursan kah. Hana nyu hana ji pumursan gok. Ka pegah pemalai marwah Aceh. Kiban kon pemalai marwah Aceh no lampap ma ke kapega video live ka silak ro no kapegah ba lam ro lamp koi ma ke hanu bajung. Kapegah hana mencemarkan nama baik Aceh lagi kayaknya. Ya elon aku tu mana elon je raja tu mana lemboi saja orang. Kan boleh? Tapi nak kaji siat pembicaraan usi kesodi kejukan. Pun sama lagi awak kah tu mana? Awak kah ke tu mana? Sampai keloro kena melimong kena 6 kena buat video live pegah tu apa? Yang pegah apa melilih cepuk sina mepin boh you sina. Han bajung Aceh palih bijih Yahudi. Yang tutu kelampap mak. 85% jiwa bangsa Aceh kabeh dulu lewat TikTok. Kon mandu yang main TikTok ku bega. Beh, yang main TikTok 85% karusak otak du. Hanali marwah, hanali malay, hanali iman. Urung hanai iman penena le ko hana malay le. Urung hanai iman hanali malay. Hana manusia yang sempurna ilon pi raja bangsa ci, ilon pi raja bejaji. Tapi baik media sosial hai binatang paleh ke. Ikalau lele ma ke, ikalau lele ah ke hai PKI hai anak bui. Hai anak haram jadah. Hai bijih ia lebeng. Hana manusia yang sempurna. Tapi baik kepegau pukoma ke bak media sosial. Bak TikTok kotek kepegau live tengah-tengah malam ka disco ka nyo ka je. Na goyang-goyang sadu dro ba bintih. Yang agam pungobui pidum cik. Apa god metoh karege. Ka DJ pukoma nu. Ya. Dia undang bala kena. Dalam TikTok. Tengok hotel kenong bala tu bangsa mulia alun. Kenong urung yang hana bersangkutan. Kenong tu urung hana pegak buat salah. Kaji hai binatang hai haram jadah hai bijih PKI palih. Baik pegak pukoma ke bat TikTok. Menyong memang kena pegot TikTok. Pegot secara bujoh. Begot bacut. Berjit kemanfaat ke bangsa mulia. Ke kado katanya. Yang putuh cinta pukoma ke bat TikTok. Kau pegot menggosok pi bat TikTok. Kau pegot masa pi bat TikTok. Lampu koma ke pegot video lah. Anu bajung palih ke lah. Kau kepu hana so tenak awak kah pegot TikTok. Ike mama ke hayau ku terapa ke anu bajung. Putuan awak kah Jokowi ku je lawan leke. Prabowo ku je lawan lelam. Thotu awak kah lam. Empat ma gedung. Kajaga ada mudih binatang palih keloh marwah Aceh. Nyan bangka hancur ka akidah keislaman di nangro Aceh tentang kepegok pukoma ke. Kepegok video live di nalang kongkon kepegok ma ke. Sira jaga pegok video live. Jaga hanarah muka alam pegok video live mantuk. Top ija. Yang top badan ngon ija limbut. Yang nyodah pukoma nedu. Anu bajung ia boh PKI palih ke. Ngon ka kuning-kuning. Kalau lagi bulan tak gedung. Bijih kafe Belanda gedung minai nang Acehnya. Kerja hana kejaga marwah Aceh ke ibu palih. Hai penyakit. Macam apa? Emang hantar tuna nah. Hantar tuna dosa katanya. Menyo hantar tuna awaknya kan dosa katanya. Ino menyona tengku yang mencegah kadang-kadang perbuatan lagi-lagi bui di pegot inan bak TikTok bengeh ke dengku. Nah, bengeh ke dengku. Ilang bengeh si ke dengku tapi secara kecegah yang god, yang but-but kebajikan yang kapebutnya kecegah ilang sangat tak hargai ke dengkunya. Kon hana hargai, sangat tak hargai. Dan melansip menyotengku memang kena puka. Dakwah inan bak video live. Silakan saja cedera mutuah. Tengku-tengku yang bahagia silakan. Tapi baik ni jak minta imbalan. Dan baik ni jak mengharapkan sesuatu. Nah, hana suah ni jak laki terima kasih kerana kirim gift nutuk kitab-kitab. Hana lain surah kitab. Baik lagi nya. Yang memang
memang nak kena buka kitab, nak kena bahas tentang agama akhirat maupun dunia, silakan ci dalam tuah tengku yang bahagia. Tapi baik nak jak mengharapkan imbalan. Dan baik nak jak mengharapkan imbalan untuk dikirim gift le urang, le bangsa Aceh. Menan dikirim gift saboh katuk kitab-kitab. Baik lagi nya. Iro lagi biasa laju. Yang perkara curhat surah kitab laju. Perkara pegah tentang hukum silakan lanjut laju. Hana suah ni laki terima kasih kakak kirim gift mudah rezeki benyo bejih baik. Nyan memang ka mengharapkan sesuatu menyo lagi nyan but tu. Nyan ka keji ceh di tamong but lagi nyan. Maka lu harapkan menyo na tengku-tengku merji yang gemu dakwah, gepingat urang dron menyo salah, baik ni ada tengku nu nak long mentong. Nya nu nak long mentong. Karena ilun mama awak kah ku serup ke mamendum. Karena dasar dari ma ke hanagot berdidik. Maka ji wajib wajar takun. Karap belum pegah wajib. Nampak pak kau wajib ke kau. Karap silap belum tu. Nah, kau wajar takun. Nana but lagi but bui di pegot. But memang nyata di Pemalai Maruah Aceh. Nyata-nyata di Pemalai Maruah Aceh di ke media sosial. Hana di bohyum ke ado, hana di bohyum ke mai, ke yah, ke bang, ke kak, ke po, ke pacut. Hana di bohyum sama sekali. Aleh geyu oleh mai, aleh pu. Dan nak takkan lolong. Yang dengar Aceh. Mai dengar masak kadang. Yang dengar buka video leh. Lagi you harkat lima buat video leh pinang. Aleh you harkat lima aleh pu. Yang ban ka tingkah laku urang Aceh di Serama Mekah. Saatnya detiknya lun pegah. Yang mesti dia hana petih nak buka cina lok TikTok. Yang kalon ke bak home. Yang kalon ke lok ke saboh-saboh. Pasti merumpuk. Bak lon cidum merumpuk. Ilon kabeh memori hanjit lon record. Hanjit lon pegot spin video record. Kadang-kadang lon cok HP lain lon record. Kabeh memori silap. Jai tak ino video-video yang lon record itu no. Jai tak. Yang inong Aceh maupun anak Aceh ya. Jai tak lon record. Kon hana jai tak lun pegah laju terus terang hana dusta lun pegah. Baik munafik ku, baik dosa ku ni ba Allah Subhanahu wa taala. Jai tak lun record. Inong yang sabuh macam agam-agam yang sabuh macam jai tak lun ke bah HP lun ni tino. Sabuh masa akan kusut memandum berarti nyo tingkah laku perbuatan bangsa Aceh. Yang selama kamu menegakkan syariat Islam yang kafah di Nanggro Aceh. Yang memandum na. Mugrek pu dengku. Daru bre. Mugrek pu. Mugrek pu eno ka insya ka. Kalau insya tadi eno pulau. Ausi na utak ausi. Kalau lagi awak kah na utak mugrek lempap ma kuro Jumaat ka pegau video le. Kuro Jumaat ka pegau video le kon hana ku dupu. Ausi nyo na utak. Baik ka peke usi nyo hana utak maka ji usi punoh utak ku bi utak ke becu tepo li usi nak carong ke. Baik utak bajing ka gunakan. Baik utak ortodok ka gunakan. Ku bi utak yang jenius becut ku pertamong ideologi yang jenius becut. Baik ideologi ortodok. Nya pocut lun jai tak ke kirim gi ke. Pocut ben kirim gi ke lun ana holun bagi. Mandum kira laju hana ji terpercaya. Baik kirim pocut mutuah. Cuka lon yang mubahagia pocut lon baik nak kirim gift kado. Yang baik nak kirim. Karena apa kon? Di saat nak kirim gift kado, hantam pernah ada pucai peng. Malah peng wate TikTok lon awai ratusan dolar peng na betik. Na betik lon berapa? Yang TikTok yang diblok atas lon yang kan ratusan dolar peng. Kon dusta aku pegah. Ratusan dolar. Yang ban peng ditemong bak TikTok lun. Alhamdulillah Rp1 halur rasa. Abu siknyo kon anak de. Kon kuja harkat ilun bak TikTok. Hangoh kedoi peng TikTok. Yang bak TikTok yang hangoh kedoi bak mandum. Kedumpu. Memang de kai mutuah. Baik malai-malai ka pegah bak abu sik itino. Kahala kubi muli mortoh riba kubi ke. Kahai kubi mesti juta 2 juta kadang kan.
Yang meli mortoh ni alhamdulillah keperut kawakah. Pada kayak mengadai nan buat video live yang kat tilak-tilak roh hana pucap, hana faedah membacut yang nama le bangsa tu. Martabat bangsa tu hana terjaga. Tak boleh baik lagi nyan. Tinggal nang ro Aceh terjaga maruah Aceh. Aceh mio saban-saban tamu jaga maruah Aceh. Tamu jaga-jaga Aceh Bandung. Dari Sabang sampai Aceh Timur Teming gede, tamu jaga-jaga Aceh insya-Allah martabat Aceh kokoh. Ino baik tak pegah ino katanya masyarakat pemimpin Aceh hana dijaga maruah Aceh. Kenapa? Apalagi rakyat biasa yang seperti kita. Tanya pula higang buku. Ayo, ino pejabat ino yang nak kuasa, tengku yang nak karil, yang ka digelar sebagai tengku, hai kejaga asyid Acehnya. Apalagi katanya. Hana kebimbing pi Acehnya. Ada musang nak bimbing li tokoh-tokoh para pejuang, para pahlawan Aceh itu deh. Kau lagi nya Aceh ada mendik. Kenapa karena pemimpin paket C utak ortodok. Jadi kayak apa yang disponsori oleh dengku Mesreban padung bro. Jadi kokohlah para pemimpin bejatnya di bumi Acehnya. Konggop mamandum buat drone tu. Baik salah urung drone. Buat drone tu mamandum yang ka pancur Aceh, ka perusak akidah, ka perloh keislaman di nang Aceh, kan buat drone tu buat drone tu sedram tua. Dia ada masjid ada masjid lun harapkan ni bak bangsa mulia, bangsa lun bangsa yang berbahagia aku, ada masjid. Yang memang nu pegot video live, silakan nu pegot video live. Nemu curhat. Mantong kalau lebih got. Dinonton lele ado tu. Dinonton lele cupo katanya. Dinonton lele mak tu. Senang ate urung si. Ni buat video live atau pegot video live lagi kon umat Islam lagi kafe. Lagi but kafe pekatun nyam kemenang but tingkah laku urung Aceh ino. Kalau kau lum pegah. Adik jangan pakai aja getang Tham yo punang leto dik. Sul laju ban juga abang nak pakai getang, abang adik nak pakai getang apa ilu lo. Yang tingkah laku urung Aceh. Nyai kun pura-pura kun lo dek malah gak tahu nak pakai getang dek dah jambu lah. Tidak lom kena. Tak gepap mag. Yang tingkah laku urung Aceh jino. Nya kolon ba fitnah kenyataan yang lun pegahnya. Kalau lun jak pernah kegopkan. Karena ada depu fitnahnya lebih kejam daripada membunuh. Yang tak depu kon hana ada depu. Bapi hana panjang tilme yang hukum dah depu mesti krek dua krek. Alhamdulillah haluh titipe lego. Yang menang. Yang bapi kau ujung dunia kata singgah no kata mudip katrip tu alhamdulillah golong pernah tapi dua Tuhan. Golong pernah mau balik arah tu. Yang bapi tuduh ligop di orang kapu. Dum ni tino masjid alhamdulillah dum kedai-kedai halal mi. Baik lagi si cut bui saya haram jadah bijeh bui palih nyan pegah. Tino hana barang halu pegah. Pusina pukau maji. Yang teji yang kaciko empas tako. Yang ja umrah pelagut boh lolo. Yang boh lolo yang maka kalau dia hapus belum. Pahat na puja ju umrah tengok kau umrah kucok video yang kahina go berarti yang kucok kuputigo berarti video cubu ya senya yang dihina urung ja umrah kon hana dihina urung ja umrah na pateh dum apa ngemprut ubenan prut di igo prut rayau ke iji kon ni samping rayau prut mon thalah hote dah pegah lumo manu bui mana yang keji kan cocok bul nyan pu bahasa Inggeris lumo kan ka betul lumo but yang lumo but menyu bahasa Inggeris koh lumo kat bul dia koh lumo mang bahasa Aceh dia cut ubut na pu tacok bahasa Aceh berarti kecut tacok bahasa Inggeris ke lumo but takun di no keji baik tabuh nan le kecut bul nan ji no keji kaji takun ni no lumo raya prut
Cutbul lumo raya prut. Prut abi-abi. Yang kenya lumo manu. Yang karaya prut. Harum dekat hai paju. Yang harum dekat hai paju. Yang binatang yang mentaboh kakai. Harum dekat hai paju. Pancuri perampok. Perampok lah koi. Baik nama tahu. Di urung drone bangga-bangga laju neblo laju. Yang video kaset bro ji neblo laju. Bau-bau kurap ji neblo laju. Kono hom ba muka api. Di perte inong pengobu yang sabang tede men kot tat galak ba di ko makan entat topi kelung kepun entat topi kelung yang mai tak yum. Nah, yang lumo Aceh ramai yang kai ikut tiji ya. Yang musuh haji kon telet. Yang telet mentoh haji hai. Telet pukoma ke. Nyan ban telet nyan. Pu telet lagi nyan. Gak pu telet bro. Tacok telet gede hang laut pekau mata gawe gempun ye dati gede hang laut. Baru itu puama lako pa tak culik. Wajib tak culik. Kon harus wajib. Nya urung lagi yang wajib pinah muka bumi Aceh. Baik kayak pinah ke, baik kayak tunak ke golong pernah keputusan umat Islam ini. Ya agak sah balun pembicara alun gak sah memang hanya terpegah dengan kelembutan. Kenapa kon? Karena but menzalimi umat Islam di negara Aceh kon dengan kelembutan. Ya mbak. Talawan urunyan kon tak berapa ni menang budi. Karena tuah yang tadi.